Kini kedai ke All India Radio Shalom ke kubur ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jom ke kubur. Tung Presiden ke India Ramnath Kovind yau RN Ravi ulat ke Nagaland ban pen bat pinya yakikam jong ulat ke Meghalaya. Tung ke Sarkar Assam da kakan hun ban tokit halo ke jingyaki badang shen hapo ke jela. Bat sedang ke Menteri Kabinet Pelatangka bat Corporate Affairs jom ke Sarkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman banyak beliau bat yang merjimut bat kikan hun nong don benta berper ban penkre ya ke mang tengka nak ke benta ke senam arhajar arpo wei. Presiden keri India Ramnath Kovind ulathum yau RN Ravi ubalong ulat jom ke jala Nagaland baon petru ya kikam jong ulat ke jala Meghalaya nalor kikam jong u namar ke jingsim syuti jong ulat Tathagata Roy. Yau RN Ravi pen smai menta ke seni Haraj Bhavan hagapo khatwei beji menstem. Ka Sarkar Assam kalaong bahkan sethum ya kakan hun ban tokit halo ke jingyaki badang shen hapo ke jala. Habaya kran bekinong thok kubor Hagawahati Menteri Pelatangka ke jala Himanta Biswa Sarma ulaong baladap ban register shispa lai pondoi teliki kes ha ke jala bat la kemru shispa khandai pongut kibriu halo ke jingkeno bakila don kti ha ke jingyaki persya ya ke Citizenship Amendment Act. Ulaong baka Sarkar Kashim Kyabha ya ke nika jingja bat kakwa banda tokit banya kamtam haka jingyaki kaba Hasankar Deva Kalakshetra Hagawahati. Usarma ulaong ru bakomba sam point saw ar lak mut kibriu kinyo banlong kinong shongshonong jong ka Assam lingba ke nika an bathamai. Menteri Rang Bado Narendra Modi ula pentikna bakinong India ngan pulebian Menteri Rang Bado Narendra Modi ula pentikna yakinong India baga Citizenship Amendment Act kam kta satya yakinong shongshonong ki badai na kanu ga jatnyam ha ukurwo jong ulong baki jiki persya yak Citizenship Amendment kilong kijingja basnewbok ulong ru baka jinya taya thir baka jinya pejing mut kilong kibenta bakongsan jong ke sensyar paitba handrai kijing pinjat pinjulor yak mar baka nong kanti paitba bat kijing pentut yak sok kasan kamdai satya karukom perkhat jongi yak Citizenship Amendment Act arhaja khat khandai lapalai dabaro artli ki yang dobar thawan jong kari bat kani ka an kam kta satya ya unong India la udai na kanu kanyam kumta kinong India kimdai ban khuslai ni khiching mot yakani namar ke CAA kadai tang na kabenta kitu ki belasa jenjar bat cha kordit shabari bat ki bomdon jaka shawaipan lai na kari India. Kayang bishar bahakli do jong kari India kan shong bishar lasni balang kata lasai kasni yaki jing mudoi jong em bamanshwa jong ka Tripura ubalong ru udukhat jong ka Sen Congress Pradyut Kishore Dev Barma kabaong baga Citizenship Amendment Act kamlong katkum ka nongrem jong ka riti sensyari kakenhon kinong bishar po kajingalam jong Chief Justice S.A. Bobde kalaong bahkan bishari kijing mudoi ringkat bat kiwede ki kam badangsa unong yasat an barangba u Abhishek Manu Singhvi ulaong baki artli kijing mudoi kilong ki badon kam ban bishar no kerke ringkat bat kawede kijing mudoi balabo dak Indian Muslim League halor kani kaju kanongrem yakini barro bishar hakakat pratarik mentau benai. Ka Border Security Force BSF nin kasngi kala rakhi ya kasngi jingjam ni ka Victory Day jomka kasngi haka baka Bangladesh kala yo ek jinglat lut haka snem sya jar khandas pa nyo phawei hadien bun snem bakla mat ya ka jingya snam bat jingyale haka jing rakhi kan mau burom ya kan kasngi ka BSF bat ka Border Guards of Bangladesh BJP kala ya ai khublai markalyang haki border outpost kibadon hasilanter ka khaput ha Meghalaya Kishipai pahara khaput kilalit bu sentiru haumat sakan mau ya katma hakila para bankin mau buromi kito kishipai baslur kibala pala kejingim hagathma shiajar khandaspa nyopowei Ukuldeep Saini Inspector General ke BSF hakajing kran bat kishipai pahara ulapin kan mau yaki shapang kejinglan lade bat bagi shipai BSF kila penpau hakaban yadaya lakari hadu ka khalamat bakhadu kejingim jongki Kene kedai All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya kubor.
Menteri Bapet Yagatanat Platangka Bat Corporate Affairs Jong Kesokar Pedeng kan Nirmala Sitharaman kala sedang banyak beliau bat yang mirjumut bat kiken hun nong dan benta bapher hinin kesngi ban penkre na kebenta kamang tengka jong kesnem arajar arpawai. Kecil kenduk benengkong jongka kala long bat kiken hun nak digital economy, fintech bat startups. Hakaba kala yakran halor kimat kum kijing pendankam yak big data technology, phenomena by analyzing large data set. Kijing pendankam yak big data technology nak bentak SME sector bat kijing aibor yak big data nak bentak public governance. Kiwai pat kimat jingya keren kikentup yak digital infrastructure bat kebenta jong ke sorkar kijing penya yak yok kokot jong kikor digital bat kiwai de kimat. Ha Manipur la rakhe yak Vijay Diwas hnin kesngi ha banquet hall jong ke 1st Battalion Manipur Rifles Imphal ha kaba umentri rangba N Biren Singh ulalong ukongsan. La penlang ya kecing rakhe kum kadak bankan mau burom ya kishipai kibela phala kecing im na kabenta kari hakathma India Pakistan kabela long hakasnem Shihajar kandaspa nyopawai. Menteri rangba ulai ro shikat dai ya kito kishipai kibela kloy ban IT la kecing im na kabenta la kajong kari. Kijing persang ban shalantu ia kimasi nak haput Meghalaya sa Bangladesh kala nangkeo hakin ikisngi hakaba ia kimasi lakit hakitrok kibayan hakin National Highway. KBSF kilapan pau kijing sungkya hakipulit ke Meghalaya bat kerpat yaki bakintek lakam yakani dakabakin ya trailang bat KBSF. Hakabay na kijing ya trailang KBSF bat kipulit ke Meghalaya jong ke Namcha Para Police Station kilapan long kijing khandra haka khatsan tarik menta upna haka shnong Ramchinga bat kijaka bemarjan bat kilayo ban kurup arphulai teli ki masi kibasyong dor lailak saupo saw hajar arspa tengka kibalatmu ban shalan bean sha Bangladesh natura. Ketenat Human Resource Development jong Sarkar Pedeng nin kesni kala ong baya katarik ban penlong ya ke joint CSIR UGC net examination na kabenta ke Assam bat Meghalaya kabala pensangit no min nin kesni en sapen banano shen. Kumbah nyaw hajar nyaw spa nyaw po arngut kesam na puli kidai banyale yakinik examin haki arpaw sautli ke center kibadon habaro artli ke jella. Ketenat keom bapalat prapaw na kasispa kisam na puli gilawan banyale yak examin haki waipat kibenta jong kari. Lapan long yakin ke exam dak National Testing Agency bat kalong kesin kebaninkom balapan dan kam dakikor komputer. Ban pinkut yak kubor sa sisin kimat bakongsan. Thumu Presiden ke India Ramnath Kovind yang RN Ravi ulat ke Nagaland ban pet bat pinya yakikam jo ulat ke Meghalaya. Thum ke Sarkar Assam dakakan hun ban tokit halo ke jingyaki badang shen hapo ke jella bat sedang ke Menteri Ketenat Platangka bat Corporate Affairs ke Sarkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman banyak beliau bat yang mirjimut bat kiken hun nong dan benta bapher ban penkre ya ke mang tengka nak benta ke snem arajar arpawai. Kato ke kubor ke lekut nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng inya sok baka Daily Station nak benta ke kubor kini kedai All India Radio Shillong.